O gũkĩire gũtukire noguo kĩhuhũkanio kĩa ũteti kĩrahurutana gũkũ bũrũri-inĩ. Warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua agĩakĩrĩria makũmbĩ ma ũteti ũyũ. Gĩikaro-inĩ na ceceni cia redio iria imemerekagia na rũthiomi rwa Gĩikamba, Gachagua athiĩte na mbere kũhũrĩra ndebe ngwatanĩro ya kĩũteti na ĩrĩa arongoreirie kũmba na ateti arunake. Mambo ya kudanganya watu, mambo ya kuchezea viongozi hapana ya Rigiji, hapana watu ya mlima. Sisi ni wangwana na sisi tuko na record ya kwamba tulimwahidi William Ruto tutamunga mkono na tukamunga mkono na kafaulu. Kwa hivyo sisi tukiamua kitu, tukikubaliana kitu, sisi haturudi nyuma, sisi hatujifichi mtu yeyote, sisi ni watu straightforward, sisi ni watu honest, na hiyo ndio itatuelekeza tukiendelea mbele. Augĩte mĩrango yake nĩ mĩhingũre kũrĩ Raila Odinga kũngĩkinyanĩria arĩ na wendi wa kũrutithania wĩra nake. Sisi hatumwelewi Raila Odinga, na nimesema juzi nilikuwa na interview. Hatujui vile anataka. Na tunangojea atoe msimamo ndio tujue vile tutakaa na yeye. Kama ataamua kuchafua legacy yake ya miaka hii yote na kuunga Rais William Ruto mkono, hiyo ni haki yake. Na sisi hatuwezi mzuia. Lakini hiyo haina shida yote. Kwa sababu zile kura alikuwa nazo, ndani yake iko kura mingi sana ya Kalonzo. Ndatigithĩirie mbara iria ambĩkĩire President Ruto, akiuga nĩ aremetwo nĩ gũtereba bũrũri. Orĩtie President kũng'ethanĩra nake hatarĩ kũingĩrĩra ciana ona kana nyũmba yake. Baba yenu ameamua kupigania Kenya. So kama mtaumizwa juu ya hiyo, mkubali tu, kwa sababu sasa baba yenu amekuwa na msimamo. Na lazima mvumilie. Na bora wako na chakula, hata biashara yao ikifungua kuna shida. Ile tu tunaomba rais, hiyo watoto wa bwana hawa, tafadhali na kuomba rais, don't kill my children, wachana na hawa. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna.